United Pentecostal Church North East India Lunglei District kum sang ni som ni paruk January tha a Kohhran ni Pawimawh le chal omte January ni khathi kum tharni ani a hi Kohhran tinte kaning khom ni ani a harsat na dang omlo ni chu kaning khom vek tur ani a ni hi ruai ni in ni khat ni ruai shelo te tan chu ni hi anol pui kan che hun kha ani china ni nili hi Sunday school mingziak ni ani a Sunday school mingzi ani a tholom kan tho registration day tholom kan ti kha district alutur ani January ni ruk office chan ni ani a thole ni ani a hemini changhian office honte chan ani anga humtluanin cholle harsat na dang ina thlak buak ani lo chuan office honle zel to tur ani dona kum matan hon chan ni ani ni som pathum thole atanga ni som pali som panga som paruguzovin district annual audit kum top audit kha nei tur ani dona hi audit hun pa ngai kan nei kha ni a thole ni changa ni som paruk je top ni thleng audit hi nei tur ani dona ni Sunday voi thum na ni som pariat hi Sunday school day le PCD mingziak ni ani a Sunday voi thum na ni angin Sunday school day ani a PCD mingzi ani tan man ani bok ani ni som ni pani le ni thum hi district board budget session nei tur ani a Thursday ni lai tho chan le je top ni ani a ta hian district board nei tur ani a je top ni som ni pathum atanga chanin ni li rin ni le ni nga huamin lunglei district mission conference nei tur ani a pameng local UPCB kina conference nei tur ani don ani som ni paluk chol hi sarkar chol ani angin Indian Public Day a hian Kohhran office po khar ani chen ani ni som ni pariat le ni ko hi executive board budget session ni in mi hun hi executive board pola tana da ani an hi le ni ko ani January thachu a hian district mission conference pa hi chu in khom pui a om lem ri lo ani